Mangabe ke namhlanje usuku lakho lokuqala lokuthi ke usijoine, cindezela ibhathini usubscribe bese ke ulindela zona ke indaba ze Mamelodi Sundowns kanye neKaizer Chiefs. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uPitso Mosimane wathi ngaphambilini yena ke mayibheka uyabona ukuthi iqembu leKaizer Chiefs yilo elinithuba elihle lokuthi ke lingawina yona ke indebe yeabsa premiership. Wathi ke ujingile yena uyabona ukuthi bona njengeMamelodi Sundowns amathuba wabo mancane ukuthi ke bangawina yona ke iabsa premiership. Kodwa ke umqeqeshi weKaizer Chiefs uErnest midderdorp uthi yena ke akanaso isikhathi sokudlala wona ke ama mind games. Uthi ke uyabona ukuthi uPitso Mosimane udlala ama mind games. Yena ke njengomqeqeshi weKaizer Chiefs uyayazi into kumele ukuthi ke bayenze futhi uyazi nokuthi ke abadlali bakhe bazimisele ukuthi ke benzeni. Akanaso isikhathi sokwathi ukuthi ke aye kubona ke abezindaba eloku nje ephikisana nomuntu odlala ama mind games.